Thoko ya Wakulima market town ya Naikuru ni imwe wa thoko iria nene thiini wa kaunti ya Naikuru. Thoko iria ikoragwo na mihango mingi aguri na endia magikuruhania na wonjoria wa irio citiganite o mundu mihango tagaturu hingo ya mahanda. No thiini wa thoko ino kuri na gikundi kia atumia makiri ya 10 na aria thutha wa mihango ya wonjoria makoragwo makirika mithako-ini ya mubira na icera ritu mathaini ma miaraho turakorera riri muthako unyitite thinga. Cienderio iria cikuihuire muingi na irio citiganite mathaa ma rucini riu irikitie kugarurwo na gutuo kiharo kia mathako, atumia aya makiruga na gukenereruka. Tumekaa hapa kwa muda mrefu sana, lakini unapata saa zingine tunakaa chini, hatusimami, hatuendi mahali, hatutembei, lakini tukakuja tukasema kama wamama tusikaange hivyo, sababu kuna wamama wasito kama hawa wanakuwa na miili misito sana mpaka hata kutembea ni ngumu. Tukasema ya kwamba tuungane, tukue kama kikundi ili tuweze kucheza. Tunachezaga bori, tunaruka kamba pia. Ni atumia maronekana mothio mao maihuirwo ni gikeno na mari hamwe ndungi matigithukania kuringana na miaka yao, amu akuru na ethi othe murugire ni umwe. Tukaanza kufanya mazoezi tukiwa watu kama 6, lakini wakajiunga sasa tuko watu 20 kitu. Sasa tumeonelea aje kama naweza tusaidia na mipira, kamba, wengine wanaweza ukimbia uniform na viatu, tufanyie pamoja na wenzetu. Kuringana na atumia aya, amwe wao mari athaki hindi ya unini wao, undu uria uratuma makungwire makiria muthako ukuru-ini, riu makiuria mbeu njithi gwikirira mithako miturire-ini yao. Maisha yangu nimependa sana sport na hata watoto wangu wanawahimiza sana. Hiyo ni kitu ambao inaweza wapeleka mbali sana, na hiyo inaweza kuwachangia sana wasififie, kwa sababu sport inaweza kufanya mwili na kuwa ni unaendelea juu sana, na maisha yako unaweza ujui baraka zako zitakuwa wapi. Makiria ni monanitie nyota ya kwikuruhania na mathako nja wa thoko, kuria muritie andu a wendi mwega undu umwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru kumateithiriria guthie gikiro kingi kia mathako.